I talk about the resume. One thing that I did not specifically highlight ialah references, referee. Referee ni di bawah resume tu ialah rujukan. Maksudnya kalau ada potential employer call you for interview, who are the third person can say that you are a good individual. So last time I was asked by your senior, sir, we don't have experience, so we cannot provide a referee from any employer. Ini bagi mereka yang tidak ada pengalaman kerja, so mereka tidak ada orang yang boleh dirujuk tentang personality mereka ataupun tentang performance mereka. So mereka tidak ada nama yang diletak di ruangan rujukan loh, referee itu. So I said to the student, in that case you can put the name any of your lecturer who are close to you, but with their permission lah. For example, kalau kamu mau letak nama saya kan, kamu kena tanya saya dulu sama ada saya sudi ataupun tidak. Maksudnya di sini ialah di ruangan reference tu kamu at least kena ada 2 orang ya. Orang simpan pengalaman dia kerja part time, for example during intern company, who is the manager or who is the officer in charge. So itu satu reference, referee. Satu lagi your close lecturer yang mengenali anda, sebab majikan dia akan hubungi by random. Dia akan hubungi referee itu to verify whether you are who you are in the resume. So resume ni dia ada 3 jenis ya. There are 3 types of resume. The first one is chronological. Kenapa orang guna chronological? Because you don't have so many experience to share with the prospective employer. So bila tidak banyak experience ni, dia lebih kurang contoh yang saya tunjukkan di screen ya. Ini bagi yang tidak begitu banyak experience, dia akan guna kronologi itu. Simple. Tapi kalau you have specific skill or specific certificates that meet the expectation of the job being advertised, then you can use the functional types of resume. Functional ni dia lebih kepada skill ataupun degree yang bersesuaian serta dengan pengalaman kerja sama ada part time dan sebagainya yang sesuai. Itu dia panggil functional. Jadi dia tidak ikut turutan sudah. Manakala combination ni dia normally used by those with experience. Dia guna combination punya. Chronological, functional combination maksudnya bagaimana dia menyusun setiap bahagian itu. Kalau chronological, kamu tengok ini adalah contoh chronological yang sebelah ni. Education, major achievement, soft skill and work experience. Tapi katalah dia mau target yang functional, mungkin major achievement tu akan jadi yang paling atas. Mungkin soft skill tu paling atas. Mungkin work experience tu paling atas. It depends on what actually the position is looking at. Ya, itu maksud dia. So itu functional.